Tarani Suba Manipur Legislative Assembly Imphal da ZDU ticket Imphal Mai Pakla Matung Bjp Da Chongsinkhiba Mla Mangabu disqualified Tobinaba file Taukiva petition Ngasi Constitution gi 10 schedule gi Makhada Manipur Legislative Assembly Speaker gi Tribunal na Ahanba Oina hearing Chathakhre Say na Bakhara Lebedge Chayol Marigi Matung da hearing Sathana Vice Speaker na Ayaba Pikre Ngasi Upung Taramatoi Makhaidagi Sathaba Hokiba Wayaladuda Constitution gi 10 schedule gi provisions singamasung Manipur Legislative Assembly gi disqualification on the ground of defection rules 1986 ki rule 6 ki matungina disqualified tono by speaker gi tribunal da Congress amadi ZDU gi maike gi MLA singi mathakta petition file tawkiba singadudi thangmaiban AC gi MLA khumuksam Zoikishan Wangkhai AC gi MLA Thangjam Arun Kumar Jiribam AC gi MLA Asafuddin Tipaimuk AC gi MLA Ngursanglur Sanati amadi Surosanpur AC gi MLA LM Khauteni Petitioner Ahumna file tarukiba petition singi matungina assembly gi speaker gi tribunal na tuan ba disqualification case taret MLA manga asigi mathakta register tawduna lokhat kibani MLA manga asigi mathakta lokhat pa tuan ba disqualification case manga amadi ZDU gi maikai gi case number 6 amadi 7 gi proceeding sathaba loiraba matung legislative assembly gi gate number 1 da pawmi singa unaba amada petitioner oriva Congress ke Hareswar Goswami gi council and Bhupendana hakivada Ngasi Ahanba Oina Chathakhre hearing aduda sayena bakhara leibana amadi MLA singi maikaidigi se fangi fangde hainarakpadagi sayol marigi matung hearing amuk sathana by speaker na ayaba pirakkhrai hariba disqualification case asi kumja lisingani kunithoi da constitution ge 10 schedule ge manungsana MLA manga asibu disqualified tobinaba petition ama Congress ke Hareswar Goswami na file tawkibani adubu petition file ase Handak sahi lisingani kunmari da oina register tawramni basi condemn tawi loina na atopa case ani amasu ZDU gi market gi file taruktuna puna case taret ne Supreme Court gi order gi matungina tha ahum gi manungda hariba disqualification case ke final decision pigadabani adubu sahi ani suruklaba fawbada loishindana leiri haikhe 2020 की Chongsinkhiba Mla की case था ऐसा Megachandra Singh versus Speaker of Manipur and others था मैं एक लान मधु within 3 months of the filing of the disqualification petition Speaker की tribunal ना मधु कोई नो dispose तो गदम नहीं है final decision पी गदम नहीं है वो पता मैं तो अजी is almost going to be 2 years है क्या आपको की 24 October 2024 दा मरम दी हसी टेमर की टांग मरी 2022 दा JDU दगी कारप्पा MLA मंगा से BJP da unconstitutionally defect over aduna defection tawramina masi 10 schedule defect over aduna maram moy ha mo disqualified tawbiu aduga mo MLA o liganu haiba sineba akoi gi prayer se kana um khara naw ngasi wakal na file to yaw adagi matam lo ba mo respondent gi reply tawna ba hai aduga akoi taraf te within 3 months tal losolo hai na Supreme Court judgment hana lai gre 3 months yemur da koi ri but I count from the date of the filing of disqualification October 2022 adu na 2023 lo ram